sakitane yewtere meɗen nde sakitane yewtere meɗen nde hande noon miɗe ñaaɗi ha feƴƴiti kerol miɗe ñaaɗi nini mi yiɗani ni si tawi ko monotoɗo wallahi miɗe tori ya yaafo kono miɗe tori on partage ne en live meɗen o mi hollita en kon kon feƴƴude mi avertisa no ɗo noon kadi jama on kadi par ce que mi yewtuno e sayiji fewnude ɓe fokkutono yawgol mamu no woduno mawɓe mamu to noddunoɓe lan ɓeni a suka mi yiima défendre opposition mi yiima eɗa dari eɗa wakkili ko suka wakkiliɗo marɗo avenir mi torikema yeeto ɓe andinaɓe min yiɗa ko ɓe addata kon photoji maɓɓe ɗin ɓe waɗa mamuɗo yeetoɗe lan ɗon par ce que son yewti konngudi mon ɗin wawi fello son yewti tun jama on fop yiyay mi torike on yeete lan noon yeete waɗe live ji moɗin par ce que no wodi agence ji ɗi ɓe daray ɗi on ni humpitay ɓe ɗi ko président kono feƴƴude kon yeeteɓe mi yiɗa photoji maɓɓe ɗin mamum kamen ɗo yoɓe ittu photoji ɗin few ɓe jaɓali si ɓe ittali photoji ɗin ɓe yiyay ɗay noon ɓe jaɓalo mi yeetino ɓe mi waɗano live spécial fi muɗum minni mawɓe mamu yeetike on de yo ittu photoji ɗin toon so ittali photoji ɗin toon on sikkiɗo on ko won kon feƴƴi kon boke ko feƴƴi kon kindiya ko feƴƴi kon to gérekore yimɓe mayi toon ɗum no yonale on ari ɗo on wattiɗo on sikki on waɗay ɗum ɗo mamu wawata marsude mi arno mi yeetiɓe ɗum avant jour on hewtude ɓe jaɓali ɓe respectali ɓe sikki fode ya image ko sama kala joki ma ɓe sikki fode ya image ko fenowo ma ɓe sikki fode ya image ko wowlowo tun tawata si o wowli ko ɗon haɗata ala won ɓelan sifude o sikka ɓe sikkay ɗum ɓe anda na gaygo mi woni yewtire wona hen mi yewta on fiyo faame mi yewta on fiyo gollitire mi yewta woni kadi mi avertise jama on par ce que si tawi ɗa andi goɗɗo no sakkoto ɗimmojo ma ɗo standile si hewtimo le waɗaymo sahimbinaymo no hasi ko wonkima ko lutta e muɗum avertise mo e nder muɗum hara o yahali o lutti e muɗum sina ari so lutti e muɗum to Allah landitotoma par ce que hara an hiɗa anduno kanko o anda kono ɗum ɗo fof ko taari kawno mi wono firande ɗo en yii ɗo nouvelle constitution on ko ɓe wi kon ɗo yo jama on ar vota voilà ko ɗo mi habbino ko ɗo mi marno ko mi réponda premier ministre on ko ɗo mi marno yewtereji ɗi mi yewtata ɗo si on jentike lamɗi ɗo on famay komi yewtata on kon ɗo wallahi billahi tallahi jentoroɗe lan hakkille ko monon ko yewtude ɗo si on jentike lan on faami ko monon ko yewtude ɗo on anday way tigi tigi on mi ala hawyude hay fuse muɗum mi yetike on angal hawjere ande no uɗitanilan parti no uɗitanilan feere ko tawata wonna ko ari wo mi wohlata ɗon e ɗon est ce que on faami angal yawere ande ɗum no tawa e ko hawrinilan ko tawata mi hawritay tagaɗo kala kadi le ko hawrito ɓuri moƴƴude ande sama kala lanni kala eri meɗen mi wolno mi yaltunoɗo e balle mi woli min acce ɓe jaɓali jentoroɗe lan no hakkillo noon ko aroɓe wonɓe ɓen noddude ɗo inna no vote en constitution o sen votalimo en mayay sen votalimo en nawnay sen votalimo on famali jentoɗe mi yaltina ɗo le premier ministre chef du Pucit premier ministre Amadou Wuri Ba yaltineno ɗo joni yewtere makko nden ko yewti kon selon no wiiri noon laquelle sur laquelle ko wiɗon mo nodde guinéen fop yo aru noto constitution mo ɓe noddi ɗo yewtere nden no yaltali ɗo few on yafoto ɗo few on yewtere nde haade nde yalta mais yewtere nden nde duwa yaltude ɗo kanko to de monsieur Bawuri ko on ko yide une transition qui devient une danger pour la transition une transition qui devient une danger kanko jentoɗemo ɗo o yaltuɗo. Chers compatriotes, aujourd'hui je viens vous parler d'un moment important, un moment qui touche chacun d'entre nous. Nous lançons la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Ce texte n'est pas un document réservé à certaines catégories spécifiques de la population ou à certaines institutions. C'est votre constitution. Elle vous concerne directement. Le projet de constitution parle de votre vie, de vos droits, de vos devoirs, de notre avenir commun. Pour la première fois, un projet de constitution exige que chaque citoyen, où qu'il se trouve, puisse comprendre ce texte fondateur.
Ce projet de constitution sera traduit dans nos langues nationales, partagé sur les radios, les réseaux sociaux, dans les lieux de culte, dans les marchés, dans les quartiers. Pourquoi cette campagne? Parce qu'il ne peut pas... On famali ha joni ko monsieur Bawri falan ko yewtere goy mi anda si tay wobbe mon ton fami mi si tay on fami yete lan ka commentaire on fami kon no joni yewtere do ti yon wallahi monsieur Bawri panique totalement monsieur Bawri panique totalement monsieur Bawri si jabuno tokkitade ko babe makko accuno don mi yewta do mi filito mi famo mo ando jasim mes propos si monsieur Bawri jabuno tokkitade ka babe makko accuno don billahi on tawayno leydi meɗen ndi minnali dego ɗum kono hanno yo leydi meɗen ndi no yarno yeso ɓuri ɗo fi honno gentoɗe babe mum premier ministre ndo Bawori ko adenɓe kellunoɓe adenɓe wakkiliɓe adenɓe haysi ɓe tiɗinano hoore maɓɓe ka banggue politique mais ko adenɓe yurmetenoɓe ko adenɓe wakkiliɓe ha babe maɓɓe feƴƴini ɓe yetinoɓe fof maɓɓe andi ko ɗum yetino conseil ministre on conseil Mamadi Duma mi yetino mo min ida andi ko babe ma yewtino en ko ida andi ko babe ma wajino en ko babe ma ko karama ko be wakkilibe babe ma ida andi o yawtidiru non fo o yibbito o bugito o faminani jama'o ko kambe ardi leni o faminani jama'o ibe jogiti pinka o faminani jama'o ibe mari mbudi min c'est pas grave à très bientôt comme wayrno do mi haajitaake e mabbe be fop mabbe Ousmane Gawalo mo no hide don wowla do mo yewta ɗo yewtereji birdi no andi koko kasori wolayno kon e damaro en ko ɓe hokkituno kon ɓe wola ɗo kirti ɓe faminani on sahi ɗon ɓayyari ɓe mari dole mais he yeyete la hunde wotere goɗɗo no mari dole en tanki mo ko laamu ñande laamu ko yiyani o par ce que ɓe fof ko calɗini Gawal ko sandu Bawuri ko sandu ñande Mamadi Fala o goɗɗo e maɓɓe waldata e wonki ñande Mamadi Fala o goɗɗo e maɓɓe walata ka poste muɗum ino laaɓanen poste ɓeɗo ko calɗini ɓe golliraɓe on ɓe utiliseraɓe on donc na defi yo leydi men ndi yaro yeeso ministre des transports porte parole du gouvernement ministre du secrétaire général de la présidence ɗum to muɗum ñande Mamadi Fala o Mamadi tum wawata yaltude ɗo fewna itta o masibo wonɗo ja mi ɓaytugo de i ande ko woni ko nder ton laaɓa Ousmane Gawal o signini bureau makko kaydiri ndi bureau makko anda fi muɗum kanko ko Guinée joron kati signinde kaydiri minana ɗo Guinée ni ɓe mantira ɓe ɗo fi bis je no addade toon bis de transport wo 3 ye gentore ɗe lan hakkil ko muɗum koye ɓe ko ɓe woni ko wadde ɓe ko ɓe woni ko wadde ko piiji ko tawta leydi men ndi neeɓino ko ndi handuno e ɗum noon neeɓino ko leydi men ndi handuno e ɗum noon kamɓe ɗum ɗon ko geppi ko ɓe ƴettuno laamu ngu ɓe duwano wadde ɗum noon ɓe arrange ɗum no heñaña ɓe fuɗɗo départ on ɓe organise élection ɓe na joni aro tokkitoɗa ɗo mais ɓe waɗali ɗum ɓe ƴettude laamu ɓe no ɓe confesse wallahi billahi Mamadi ne s'en sortira pas au nom de Dieu j'assure mes propos au nom de Dieu wallahi Mamadi ne s'en sortira pas comment Mamadi va tomber dans les prochains jours dans les prochains mois Mamadi va tomber wallahi en fina wiyete bimbi tawe Mamadi yani mbeɗe tori noon Allah ñande o nangata ɓe ñande Allah nangata ɓe hara mo wondi e ɓen gure makko nen ɓe fof maɓɓe kadi wonɓe ɓe nder toon wonɓe ɗi haalaji janduɗi hara ɓen kadi wondi e ɓen gure maɓɓe fiyoni mi wolanno par ce que e yi sukaɓe waraɓe ɓe mi yiɗo mo reggini ɓikkum makko natude ko mosquée Faysal mo joguiti ko vraiment na hay goɗɗo tiri kum photo fiyonnu par ce que mo bungini ko ɓiɗɗo ɓira ɓiɗɗo ɓura ɓiɗɗo ɓay tum ɓeeɗa kadi ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓe warama yore ɗum ɗo ni déjà le général Doumbouya avait dit qu'il fera tout pour éviter les erreurs du passé. Qu'il ferait tout pour éviter les erreurs du passé. John non, wawali marsude. Donc, erreur qui fait une répétama. Hande kati, salam alaikum. Comment, erreur qui fait une répétama. Be ala hande kati ko be yewta do gene haye fus. Ko minata jamala gene uri tengite meden ne. O constitution be noddude do be respecta les paroles mabbe 5 septembre 2021. Mamadi que ni lui, ni aucun membre du CNRD, ni aucun membre du CNT ne porte